Tak kursi dia. Tahu Gurre semangatna inde allo maelo sabak paraya inde kalua mapia dadi allo ladini umpakaraya puang kula latini umpakalabi tusanganna mai mo kamu tosang duduan pindan sangirusan gori-gori tapakalabi tusanganna tetedio tanda kale-kalean tumangka napapayan laku kita mintu solanasang tarapakmu tapamaktan itu penanta tapamadiongan ni tut patanggaranta lampa kendeki nanian ballo umpu disanga maserona puang tamenani nang sundun rongkona tabendan solanasang sundun rongkoku yake Yesu puangku parannu penangku
puang. Kombongan salo na puang, ia tupak tunduan ta lante kami nomban, dadi lansangan na puang matua ambe anak na pena masallo. Amin. Salama Allah ko kamu solanasang, narampoi morokomi kamarampasan, lan pak kamasian na Yesus Kristus tu puang ta. Sia lulakoduka kalemi. Papudian 22 ayat 26 selaku talung 22 lata bahasa si sonda-sonda. Lumati kalemi tuka papudi pudiangku lalu kombongan kalua. Sia tu pangalonangku laku paleso dia tingayona to ungkataku upuang. Ia tuto umpemadiongan penana laku mande sadiana. Sia mintu to undaka puang laum pudi. Sangaboy anapaya tu sumanga ami tontong saya lakona. Mintu randan langi lameng kilala. Anasule umpeng karapai puang. Sia mintu suku bangsa latukku dia olona. Belana ia tu kadatuan na puang tu ampunna. Ia mo pekapuangan na mintu bangsa. Mintu to malabi lantelino laku mande sia umpenombai. Sia mintu to sule mo lakolitak latukku dia olona. Ia mo to totang nakule ungkarimani dia tanah. Mintu bati lameng kaola laku kalena. Sia lako osok si papaana na ulelianan tau tu diona puang. Siala na papesanan tau tu kamaloluan na puang. Lako tola da diundi belan na ia memangka umpugau ito. Puang-puang bapa sare kamu ku paranuan dami tangga walingku umpalao siriku to untayan komipuan taena lakasirisan payari masiriba tuto kelopenana o puang pasomboana mintu lalan melomi mi patudu para mena anggap paporayami mi adai manapana oh my God maloloami kamu manakuranwan kupe agi alobongi oh puangku kilai randan pakaboromi sia tanda mama semi inang tempon yo pamai dami palat arai salah tempon mangurangku kariman nina puang situ rupa kamasyami. Kombongan salo na puang may komita bendan lata perang itu garanto na parenta. Tu nakua mi Yesu lako lapon no penammu sia mintu tangamu saya lako di atammu laung kamali ipuang kapenombanmu. Ia mote tu ma indo na sia garanto na parenta.
Na ia tu maapenduan na tu sama bangasia to ia mo tu nakua lamu kamasay tu padamu tolino susi batang kalemu. Ia mo te parenta ia teda dua na penggaronto imintu sukaran aluk sia surana mintu nabi. Amin. Pak Kaboro mi puang. Sena madatu sakasayana masero tu pakaboromi ada ikan nio puang tontong si kadama ada ikan nio puang tontong sialamase ada ikan nio puang tontong si pagari masemi tang lati lelukle tato ale mimpinan yan ni Pak Kaboro mi puang malabi kaboro na puang main dan pakamasena madatu sakasayana masero tu pakaboromi ada ikan nio puang tontong si kadama ada ikan nio puang tontong sialamase ada ikan nio puang tontong si pagari masemi tang lati lelule Kembongan salo na puang tabung kami tepenantah latuara mengaku kasalan di olo na puang oambe daos ruga inangki kanasai kumua taruk to malam makan tang ladi kembe kireken tu mamasemi puang ulendu ikatuan pengkarangan pak rapuan kombongan labi parakatu kasalamaran lan anakmi Yesus Kristus mi pasipori mokan lan rara maseromi mianta lan pangarian na pena masallo tuarakan dio olomi kumua inang nenne bang pakan tu untodo tinting sukaran alukmi tu sabiangan parentami umpama karra pena sia upo pembatu pak tangarangki lampes sabian pak poreyami totemo opuang rampukan pamadiongan penangki si solamintu kapenasanan ami pagari ikan puang situru kamasokanan pasakemi tarimami te pangakuan kapenasanangki opuang narapak talang tu penangki tontong pudi pakalabi komi inang manasa tomadosa siato kasalan mokan lako kalemio puange kamasay kanao puang garimanika masekan puang ulendui paina siapa tangarangki lako kalemio puange kamasay kanao puang
ka lan buangan kada siapeng gaurangki lako kalemio puange kamasay kano puang Garimanika masekan buang. Kumbongan salo na puang perang ini tu kada kamasokanan tuma akada na kuwa iya mote na dipasomba tu pak kaboro na puang matua lako kaleta kumua mangka monasua tu anak tungga na tamatelino anna tete dio kalena antatuo iya mote agan na pak kaboro kumua tae na kita mangkaung kamasay puang matua sangadinna iya tu mangkaung kamaseiki sia mangkau sua anak na mendadi suru useroy mintu kasalanta. Amin. Mau patongan tu mintu na tau tapi nanyan ni gaya dondi. Mau patongan tu mintu na tau sorong katoan na lako puang toyang dio may mintu tugaw kadake masaga madosa pabese sanga din na alobong impang kepuang ya tumintu to malambu susi kayu diotoran dan lalan wai tumembu atang malayu lendang na tontong bang magale mengkarang katoan na ponoi papudian ya tuto tang mekalung susito tapian na sarambonan angin tang natanan nung tingayo ukungan tontong yang lasanggang sailako ya tuto malambu na panundupuan. Kumbongan salo na puang latanan nung tukadan na pabunga na lamay penggauran na rasulu karua angka mapendong pulondan dan selako patang pulo mapendon na tu pak basan lamay bunga na Yohanes pasal apa angka pitu saya laku dong puluh misa yang mentutu karonto na pak basan na ya tu kareba kaparanuan lata basa lamay surah na Yohanes 95 angka misa saya laku karuah dolo latanan nungan tu kadanna tapa lagu pak tenduan ulendui kapas sambayangan ta sambayang o ambek do seruga makdin karena ka lempel-lempian ni tu mintu pasakeni makdin raka laki buni kumamitaranak Maadin kan raka lambali-bali parentami kumua tangami tunduikan lan mintu agan lame takuran lame giangan laparannu nang laki pokada kisabu dioran dan dipudukki kumua nang masokan komila ko kami
tontong kan mitaranak, tontong kan misaladan. Ia telino ponno rusana, saya loko totemo, tontong patemo itu maaparentaki, sia kami metakuran teropu corona. Pa nang lamin dari duka kasabian kapotonganan kumua sangat tahu molendu na teropu corona, tontong menda di misa apa atangarangki, pa saya loko totemo, tontong duka lolong tumintu upas sakin. Tangla sipatu sielek kan rakar lampudi komi, lompeng kalangkai komi, laki para kaulendu ite kami nembang kiat totemo, laki parandangan ite kami nembang kiat lendu unandungang kadami, maaranuanan kan opuang, lama akada-kada mau komi lendu kuasa pena masalomi, belana kami masola nasang, sakka sadia mau kan lama perangi, lansangan na Yesus Kristus, kime tambah mati ikalemi o ambek dosruga. Amin. Bunga na surah madatul la tabasa dialah lambe penggoran na rasulu pasal akarua ayat 26 nan selako 40. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kadan napuang nakua den misa malaikat napuang kada lako Filipus nakua kedeko mumalisau unola lalan daw ma Yerusalem roko Gaza lalan iya to kasalan kedemi an namale den mimisa to Ethiopia pak bisara kepala ada kandake datu baine dio Ethiopia tu umpoisan mintu iananna lalau mas sambayang lako Yerusalem. Yaton atu yato sule ludio momai. Nan no ko daw karetana umbasa surana Nabi Yesaya. Na kuami pena makadalan penan na Filipus. Lau ko umpentirekai itu kareta. Makdondom itu Filipus lako narangi marasan umbasa surana Nabi Yesaya na kuami. Misan siara katumi basa. Na kuami umbala di ko unisan ni kata eta umpatuduki na tambay mitu Filipus kende kuno ko sola yatu nabasanna lantu sura nakua male di ba susi domba la direre sia susi misa anak domba mamang dio tingayona to unggon tinggi ten mo taibang natikubi pudukna lanto kadisa asainna nalendokan mo tu kadi papiukunganna mindara maadin unulilian ni tutarukna bilana iya tu penaan na dia lalan may telino na kami tinde pak bisara lako Filipus lami kutana pak lako kalemi dio nara minda na pokada tu nabi dio nara kakalena bak tuto senga raka randuk mi Filipus makada sia randuk na pokadan lan may tikada iya te tu kareba kaparanuan na dio na Yesu lanto kalingkan na to rampo mila ko to uway no kuami tu pak bisara inde mo tuway para la unempay na kedidiona no kuami Filipus ya ke ponotongan ni penami mapatongan lama apari no kuami mebali kupatongan kumua ia tu Yesus Kristus ia mo anak na puang matua misuami umpatarang itu kareta mengkalomi soladuay roko to wai tu Filipus na iya tu bay pak bisara an na dio Filipus yato nakendek mo diong may to wai napapade poto mi penan na puang tu Filipus na tae mo nakitay tinde pak bisara taru mi sule parannu penaan na apa iya tu Filipus di kabutui dio Asdot mukun sia male umpapisanan kareba kaparunuan na lan mintu tondok anna saya lako Kaisarea ya moto tukadan na puang Pak Basanta maapenduan na ya motu lamay paabunga na Yohanes pasal apa angka 7 saya lako
angka maapen 20 misa. Tunakua kama maliran tongan lako puang matua. Emintu pak kaboro aku sipatu lasiala maseki. Belan na yatu pak kaboro ludio mai puang matua sia minda tu mak pak kaboro yamo ludio mai puang matua sia untandai puang matua. Ia tu totai nama pak kaboro tang untandai puang matua. Belana ia tu puang matua agan mak pak kaboro. Ya mote na di pasambo tu pak kaboro na puang matua lako kaleta kumua mangkamo na suatu anak tungga ana tama telino anna tete dio kalena anta tuo. Ya mote agan na pak kaboro kumua tae na kita mangka ungkamasei puang matua sangadina ia tu mangka ungkamaseiki sia mangka usua anakna mendadi suru useroi mintu kasalanta. Mintu pak kaboro aku yake mangka moki nakamasei puang matua susito sipatu duka ki lasi alamase moi misa tau tak pa untiro len puang matua yake pada si pak kaboro ki torro tu puang matua lan kaleta sia tepu tu pak kaboro na lan kaleta. Ya mote tani unisan ni kumua torro ki lan kalena anna ia lan kaleta belana mangka moki na kamasean tu penaan na pira. Sia kami te untiromi angki katontomi kumua mangka mo nasua ambe tu anak mendadi to pakarimanan telino minda unakui kumua Yesu mo tu anak na puang matua ia torro tu puang matua lan kalena anna ia duka torro lan puang matua. Kita te taisan mo sia takanapai mo tu pak kaboro na puang matua lako kaleta puang matua agan ma pak kaboro na ia tu totorro lan pak kaboro torro lan puang matua sia puang matua duka torro lan kalena. Diona moto anna tepu tu pak kaboro lan kaleta kumua anna barani pena anta kiallo kapang raatasan belan na tumba itu Kristus la susi duka moki to lan telino lan pak kaboro tae kamatakuran apa pak kaboro tepu umpa adei kamatakuran belan na yatu kamatakuran situang kadiukungan sia ia tu to mataku tae na tepu tu pak kaboro na ma pak kaboro ki belan na pak kaboro ki puang dolo ia ke den tau ma kada nakua ku kamasei tu puang matua apa ungkabiri isiluna tau ya moto mo orang belan na yatu to tae na ma pak kaboro belan na yatu to tae na pakaboro siluna tu na tiro mo lako tae na kulei na kamasei tu puang matua tutang na tiro na lako parenta yate mangka mo tatarima dio mai puang kumua ia tu to ungkamasei puang matua sipatu pakaboro duka siluna
Ya matotu kadanda puang matua. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kumbongan salok na puang Indonesia tu kadan na puang Yesu. Tu dia lalan mai Yohanes pasal 55 angka misa selako karua. Tu nakua aku mote tu oto anggoro otongan sia ambeku tu tong kadutui. Ia tu mai tanga membuan na tu tangkeku na taatakki. Sia tu mai membuan na seroi kumua na satari tarina buanna. Kamu te inang masero komi tu belan na ya tu kadamangka kupokada lako kalemi. Lare so komi lan kaleku na aku duka lan kalemi. Susi tangke anggoro ta ena bele membuah kalena ke ta ena tontong manda di oto anggoro tendu kamu totu kamu. Ta emi kulei ke ta emi reso lan kaleku. Aku mote tuoto anggoro na kamu mo tumai tangkena. Minda tu reso lan kaleku sia aku lan kalena ia mo tarri ibuanna. Belan na keta ina aku rondong komi moi misa ta emi kulei umpugau. Ia keden ni tau ta ena reso lan kaleku. Dia lai lau lako salian susi tutang ke anggoro anna marangke anna rampun ni tau anna pembuangan ni tamato api na mampu. Ia kereso oko milan kaleku sia tontong mi palan tambu kutu kadangku palakui apa-apa mi kamorai ia mau dipak kamasian lako kalemi. Ia morato tu dinium pakala di ambeku to ketari ibuammi siaya kesusi to dadi komi anak burungku. Nakua Yesu yari mau patongan tu mintu na tom perangi kadan na puang amatua sia ungkari tutui. Kurre sumanga puang. Tu kadami tu kadami pure sumanga Kombongan salok na puang talu Pak Basanta yaitu Pak Basana garontok na lan bunga na Yohanes pasal apa angka pitu saya lakoh 20 misa ya dakok tu di pelalalan. Ne tu garontok kada la di nandungan yam tu nakua puang amatua lan kaleta. Tantu dak dua dinin nalai lamai bunga na Yohanes ya lamai Yohanes 55 nina. Nah kau duga tupong Yesu aku lan kalemi sia kamu lan kaleku. Allah di dalam kita. Sitongan na bagi ngaliu na lau lelian ni tegaronto na pa nanungan ta. Puang amatua lang kaleta. Dempenanian na trio Nobels nagaragay Efraim Allah sitandi kurangi mutu karebammu. Pasti budak manguran tandai teh. Ya turef na nakwate nangku tandai dolo la isabe tangla tuo si solaki sae lakona pemarang ite ma'rara puang ko iko aku te anak to bitti kurang senglan kantongku kira-kira begitu.
Maarara puang ko iko na aku te anak to bitti tak na dem bisa la si sola. Mane to maarara puang ya to tanya pa puang lang kalena na aku anak to bitti na tak na dem bisa si sola. Paya tu garon to na kadala dinandungan di ko empo kadai ya tu puang amatua lang kaleta tak na dem maarara puang amanna. Mane maarara puang na metakuran. Mi tandaira kamatumba itu tahu-tahu na ponge sudah burake. Mentingorok ko makale na boko itam sangala. Sabak buda mo puang alan. Na pada kali na yabang mo si pasake. Batu den nulelian tolenduk damai male tama sangala. Memboko lang matampu na dem mitong karamboy. Na kwatabe pa. Dem daw mi memboko lang matampu na. O matumbari dem puang ajo. Memboko loko mi para matallona. Memboko lako matallona di kambore bangasya. Do mi memboko rokko matallona dempu wangajo. Memboko omi lurekena di kombangasya. Do mi memboko lako pa dempu wangajo. Kanta ane bisa diboko itu puang. Memboko omi lu saud di konduka bangasya. Do mi memboko sau pa dempu wangajo. Makanikani mama rokko sali. Naku ami dem para kapuang jong teh. Maarara puang. Payan na kita to sarani. Maarara puang nasang ki. Rarana puang Yesu. Patongan ni kumwala bimado ya tu rarana puang Yesu. Na rarana puang Anatolino. Amin. Oh. Konan nung kalena bang ami kidi kuem pokade puang amatua lang kaleta tu puang amatua. Puang amatua lang kalemi solanasang. Sialan kalemi tu puang amatua. Paralu di popan oko melo dolo teulelian. Umbara tu disanga puang amatua lang kaleta. Pak pasusian rite kuala leh. Tanya tonganna. Iyan na di kompok hadai. Puang amatua lang kaleta. Ladi papan oko melo dolo te garontona. Puang amatua lang kaleta. Daun na di tanga aku mayan na di kuah puang amatua lang kaleta. Yate kita. Na yate tu puang kumua lang kaleta tu puang susito. Salah to. Kedikoi kumua Allah di dalam kita. Ini adalah kita dan ini Tuhan lalu Allah masuk ke kita. Keliru. Kalau lah di pemaranga tu garonto anak ada kumua puang amatua lang kaleta susi te kita te tu gelas na puang tu kapas nina berarti kumua puang amatua mentama kaleta keliru to. Pa na susi to ki di kue puang amatua lang kaleta berarti lah bika puaki kita to na puang. Kita to tu puang ke susito. Ke yate tu kita na itu kapa anina tu puang na lang kaleta. Keliru. Tapi ya tu di kompokade kumua puang amatua lang kaleta. Yate tu puang na yate kapas. Yamu kita. Jadi yate tu puang amatua. Yate kapas. Kapa yatu kita na di kuah lang kaleta tu puang. Matumbai na di kuah lang kaleta tu puang. Sabayan na di patama te kapas. Taete bagian dari kapas tang lamarandang napon noy nasang rarana napon noy nasang kuasana napon noy nasang mamasena puang. Tidak ada bagian dari kapas ini yang tidak basah sehingga di dalam serat terkecil pun ada roh Tuhan di sana. Lang kaleta tu puang susito di popenno oko dolo to. Jadi ya tu puang matua na kita talan nukung ki ilang kuasana. Susi kapas nina, katakanlah diri kita itu kapas. Tidak ada bagian dari serat kapas ini yang tidak lagi dipenuhi sampai serat terkecil pun oleh kuasa Tuhan. Lang kaleta, sabak lamu kilan. Puang amatua. Jadi tanya kita te, tapi ya tu puang amatua kita tu kapas. Ya matona nenek dulelian. Di kompok ada naponoi penamasalo, naponoi. Penamasalo tu tahun na puang dipenuhi oleh Roh Kudus tanya natamai atau kataman yan na dikua kataman no mutusan nenek nampona batonan na kumuadin sakin na rondon natamai virus nakan na COVID tayo na dikua naponoi virus senga duka seki dikuam pokadi tutoraya patirobombo kambuda dek toraya patiro bombo toh payan na di pelalalalan pakotang aku bang arite buda dek toraya patiro bombo payang ku pelalalalan nilang tanga aku la bibuda tu bomboan na itu patiro bombo
Na po bombuan na po buat patiro bombo. Stres gara-gara melihat bombo. Tak bahasa Indonesia itu bombo, tak bisa dikuasai setan. Lain lagi. Tapi kita tidak akan ke sana. Iyan na din nanung-nanung budak na po bombuan te ropu corona. Budak liu tahu na po bombuan. Stres maksudnya itu bombuan. Hampir depresi, dekat-dekat dengan gila. Bombuan itu begitu artinya. Iyan na din nanung-nanung ya te covid ropu corona. Tak apa bahasa Torayan na tu COVID-19, tak na dikompok ada kopi 10 kasera. Tak na bisa. Ya te ropu corona, budaliu tahu na sanggangi. Budaliu penanta, budaliu penana tahu na sanggangi. Sabak dolona masallo sia masola atau temo budaliu mau tahu memasolang penana, magiang penana, marusa penana, masussa sia mataku. Na pobua corona. Matumbai nama tahu lah kok corona kompok ada ste. Nakan naki imani corona ada dem karo-karo. Nakan naki imani corona ada dem mo korok-korok saya lakona. Batonan atau kumua malelangan. Tak ini ko malesau. Nakan naki imani corona na tak ada dem bisang kande karobai. Sesengak-sengak ana. Yana dolo-dolo nakan corona membuat segala sesuatunya itu berubah. Yana dolo-dolo nama sanang ki si bayolindo ki rapunta. Paran nupaiman ki ke buda tau rampo dia luto obanonta. To temo marus sa penanta ki den toratunta. Na solang aliuki. Yana dolo-dolo na paran nuki ke si bayolindo ki solata buda tau rampo jobanonta paran nupaiman ki. Kan yana nene ta yana ta ebang mo tau rampo dia luto obananna. Biasa mo tau nala tu manukuna. Na ditunu-tunu tu bulun na dikuana pebawi. Sang banon anak wae mantunu manuk sang banon tatamaliomo. Payan nen di kota jarang-jarang to mantunu manuk. Sahabat ebang apa ku pebau itu bulunna. Pura mau dilandak jo pasa maksudnya. Budak tahu narusak te corona. Penanna. Tangaana. Yang penting kasih di napo mana nenek todolota lako kita kumua yana den toratummu ala ko manuk. Pala abidi padolo tu bale bulan ikan mas iyan na kami roko palopo ya tu bale bulan kisangai karappe bahasa Indonesia na karper tai tande matumba ini menda di bahasa Indonesia tu karappe matumbari na ayan na den tau bu tu jabananta nenek eta todolo na diala tu bale bulan di padolo ya tu bale bulan namane manuk nala di pasadian toratunta sabaya tu bale bulan. Tak nabi satu ke malutu tuai. Ikan mas itu hanya bisa hidup kalau airnya jernih. Malino pituai nabi satu tu bale bulan. Ya tulah napokada nenek tak kumua ya kipasakka ite bale bulan lako kamu toratungki susidu kato tu penangki susidu kato tu tangaki malino lako kamu. Tak susi bale samelang. Yang to na tak pasakka itu raya tu bale samelang ke den toratunna sabaya itu samelang. Apa bahasa Indonesia samelang toh? Ikan lele kan napore mempulan. Name tosok. Oh. That is local wisdom from our ancestors itu. Itu kearifan lokal dari para leluhur kita. Nah, sulela kotok puang nina. Buddha tahu disanga puang si tetena agan lino. Buddha tahu lah morai mendadi puang lalu tondok sia kombongan. Salami salalan mendadi puang to mangurah ke morai ko mendadi puang ya solak to mangurah ya ke morai ko mendadi puang ya ke mendapo oki ikianu sangai tu anak kata matua mi ditambai pong matua. Si tetena agan lino Buddha tahu lah di peka puangi. Nah ya tu tahu disanga puang iyan na dolo-dolo na Buddha panna. Biasa dikol lelian ni dikalete utanna ditimba waina ditingara olona. Oh ya tu puang. Dikalete utanna ditimba waina ditingara olona menda ditoronto parenge mangarenge. Pada sang manikung garagai skripsi nakua menurut dia budalio mutu parenge lakang kampung tak mana mangarenge tapi merenge-renge untuk selalu dihargai. Itu skripsinya dia, tentu lain lagi. Salami saat tanda kumua ma'rara puang tu tahu kita enakan dai tu duku
Duku apa? Dauri mataku, kita mikande. Padahal yang mau mamiin ade. Karena komponen ini kami sang torayan mintu na duku kikan denasang. Duku asmo de mamiina. Iyan na den tanda na tuto maarara puang kumua den napanna di kalete utanna ditimba wainna sia ditingara olona. Maksudnya dia menjadi sumber kehidupan dan sumber nasihat, sekaligus ada hal-hal teknis yang lain, itu tanda kumua yate tau yate maarara puang. Napo ya napo tanda ki dikompo kadai puang amatua lang kaleta. Kan bisa dipelalan kumua yan na maarara puang tinde tau yate tu tandana. Pambo apa napo tanda ki dikompo kadai puang amatua, ba tulang kaleta tu puang amatua apa tandana? Kasugiran tentu tannya. Eanan tannya, pak barang-barangan tannya, kamanarangan, kapaisanan, pangka, kaokoran sanga tannya napo tanda kumua puang matualang kaleta to kisus ito. Apa itu napo tanda kidi kompo kadai puang matualang kaleta? Nako tu pak basanta, ia tulah napo tanda la komisa misa tau kumua lang kalena tu puang matualang kaleta. Kaya aku lan kalena na iya lan kaleku iya mutu disanga pak kaboro. Jadi itu napo tanda kumua dempo ngamatua lang kalena ke den itu disanga pak kaboro. Kasih pa paralu di pelalala numba tu nasanga pak kaboro te bunga na Yohanes pasal apa? Angka itu saya lakukan 20 misa. Kupasa dia tuh tera kulas aku mimbasai. Tolong kakak Lina tampilkan yang saya pesan tadi. Oh, kubuka ini bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru tera nanal di bahasa teh. Paperati kambang kami tuh mararangan na. Ya biasa kau mimpirangi di sanga agape. Dari ayat 7 sampai 21 hanya ayat 13, 14 dan 15 tidak mencatat kata agape. Ayat 7 ku bahasa banget sidi. Agapetoi, agapomen, alelos, hoti, ha agape. Ketiga kata merah di ayat 7 itulah bentuk kalau saudara-saudara pernah sering mendengar agape, itu huruf Yunaninya. Agape, ektouteo estin kai pas ho agapon ektouteo gengenentai kai gineske tolteon. Sitaruna budarok koto. Jadi ya tu pak akaboro tula naulelian kumuayala na potanda tutola dempo ngamatualang kalena pak kaboro agape. Matu menadiku agape sahabat dendako. Maafin duan nah. Slide kedua kakak Lina. Yan nalan Yohanes 15 nina. Ia duka bangsia tu napokada pong Yesu agapate. Alelos katos hegapesah humas. Nah, berbeda si salah ya dalam Yohanes pasal 21 yang lalu ayat 15 tanda bekutan tu pong Yesu kumua Petrus muka masai na araka. Ia tu pekutanan na pengamatua agapas paya tu na pebali Petrus su oidas hoti pilo. Maafin dua na yung to mararang sebelah sini pilo. Itu juga artinya kasih. Tapi berbeda dengan agape. Satu agape na kom pebali Petrus iyo kukamasay komi puang tapi na kom pebali pilo. Hoti pilose. Iya saya mengasihimu. Padahal ya tu pekutanan na pengamatua apakah agape tapi na pebali Petrus pilo ya moto na dibikutannya sampai pentalun sabak pilo taru tu na pebalian padahal Tuhan Yesus bertanya agape. Batonan aku mah biasa dipirangia tu pak akaboro na puang apa ya tu pak akaboro lan surah amadatu apa ya mo tu agape mangka munta bahasa to maapin duan dem tu sanga pilo pilia. Maafin talun ni sanga storge, maafin apa ni sanga eros. Ya tu pilia pak akaboro si sanga mane sahabat teman. Ya tu storge pak akaboro si tetena pak arapuan. Ya tu eros to si cewek, to si bali suami istri laki-laki dan perempuan dewasa. Nah agape, itu nanti kita lihat. Biasa mau dirangi tiapa ya tiapa. Pilo atau filia, storge, eros dan agape. Biasa mau dirangi teh. Pamangka mau ditiro ina aku mua ya tu
tanda kumua langkaleta tu puang matua yaitu disanga pak kaboro agape, tanya pilia, tanya storge, tanya duka eros. Jadi tanda bahwa orang mengasihi harus mengasihi dengan kasih agape, bukan kasih karena keluarga, bukan karena kasih karena teman, dan bukan kasih karena dia pasangannya. Tanda bahwa dia Allah berdiam di dalamnya, dia harus melakukan kasih yang bukan 3 ini, tapi kasih yang keempat tadi, agape. Itu semua yang ada dalam bacaan kita. Pak kaboro agape. Batonan aku masuk sistem. Tae na bisa mintu taula di pak kaboro si tetena pak kaboro pilia. Tidak mungkin kita mau mencintai ibu atau ayah kita seperti kita mencintai teman kita. Itu kurang ajar namanya. Masalah di pasama tuindo tambeta nasolata kan tidak mungkin. Si balikan nadu kabasya to. Tae nama adin la di kamase itu sang maneta batu sang baineta susi ketong kamase itu matuanta. Kan tidak mungkin. Kasih kita kepada teman tidak mungkin sama kepada orang tua, dan kasih kepada orang tua tidak mungkin sama kepada teman. Tak nabi saat mintu taulah di pakaboro eros, yang kira yaitu eros nina, atau si cewek atau hubungan laki-laki dan perempuan. Mitanda itu eros, kasih antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Tidak mungkin kita semua mau mengasihi orang dengan kasih eros. Bu anala di pobe Indonesia di pomone nasang tu tahu. Kamu mana mau digaragang kila? Tahu papira? Yang namin tu tahu lah di pakaboro eros, ya mato nabu tu istilah poligami. La morenasan di apa tu apa? Mataburi atau buaya darat. Apa bahasa senga anak? Yan namuan ikan di ko buaya darat. Yan nabain ne? Buaya bendok to sangala itu. Yan nabain ne lantoraya kan biasa di kompokadai batik ipare. Malik indaka batik pare buda batik pare di mati matum bani sanga batik pare tu baine toraya masai ku pilalalan matum bani sanga batik pare ya rakate mai baine susi batik biasa mak kalum basik. Susi basiaki di kue jin amerpati to ko tiro mitu batik kappa bang mari ipi bang ya nala di dokko me kondong ya mak kalum basik. Sebenarnya mau mengatakan ya tu baine toraya masuli tak ena marah. Pa demo kupukadai. Natandelu keslinto. Jawaban siapa sih, siapa ya dan siapa-siapa saja. Susi bangsia storge. Tidak mungkin kita mencintai semua orang seperti kasih eros, karena jika demikian akan ada hati yang terluka. Pak di pena, kesedihan, tangi, sia sengak-sengaan. Tidak mungkin kita mencintai semua orang dengan kasih eros. Seperti storge, tidak bisa kita mengasihi semua orang dengan kasih storge. Tak ada bisa kumua mintu tahu lah di pakaboro si tetena pak kaboro pak rapuan. Pangadaran na kumua koyan na rapunta pak kaboro si tetena rapunta. Iyan na sangamaneta pak kaboro si tetena sangamaneta. Yan na balinta pa akaboro isi tetena balinta. Menda di masalah kapua kayatu balimmi balinta mi pakaboro susim pakaboro solami. Na yatu solami mi pakaboro susi ko mi pakaboro balimmi bom mematu. Tadi yan na dem balimmi pakaboro isi tetena pa akaboro balinta. Daw na di pakaboro tu balinta susi im pakaboro sangamaneta. Masalah. Batu yan na des sangamaneta batu solata. Sahabat kita, ini sahabat kita, lalu kita mengasihinya dengan kasih eros, itu masalah. Ini kan kasih eros. Nah ini kasih eros, lalu ini teman kita. Masa kasih eros mau ditimpakan ke teman kita sedangkan kita punya orang yang punya eros sendiri? Masalah itu. Jadi kasihilah orang berdasarkan kasih yang memang sudah digariskan. Oh ini kasihku eros, ini kasihku pilia kepada teman, ini kasihku storge kepada keluarga. Jangan campur aduk. Masalah. Ganna morakata tutal lupa kaboro mendadi tanda kumua puang amatua langkaleta. Ditira moin aku mua tania pa kaboro tetalu tu mendadi tanda kumua langkaleta tu puang sangadina pa kaboro agape. Tu mendadi tanda. Yang di bahasa Indonesia tu agape di kompokadai kalandona.
mengasihi meskipun tidak layak untuk dikasihi. Itu agape, maknanya, artinya. Di pakaboro, mak pakaboro komi, mak pakaboro ki mui rakana. Tak nasiele lah di pakaboro, itu agape. Jadi melampaui yang filia tadi yang karena relasi teman, melampaui yang storge tadi yang karena relasi keluarga, dan melampaui yang eros tadi yang karena kasih suami istri. Tapi kasih agape ku pakaboro, mui rakana tang siele lah ku pakaboro. Susi tu kaboro na puang, yang mana di kuah yam itu tu pak kaboro na puang. Tang siele kina na pak kaboro sabak mas sabang ki untuk do tinting sukaran nalu kena puang, patontong ki na pak kaboro. Tapi ya duka mo itu tu na potanda kumua dem puang amatualang kaleta. Jadi matumbay na di kuah dem puang amatualang kaleta ki di pogo itu agape, sabak ya tu pak kaboro na puang, mengasihi meskipun. Nah bayangkan kalau kita mengasihi meskipun, tanda Allah berdiam di dalam diri kita. Karena itulah sifat Allah. Ya mau kodrat na puang to, yang tampok ada kejadian, itulah selem and the mood, gambar dan rupa Allah. Citra Allah, imago Dei. Mengasihi, muirakana tang siele lah di kamase. Orang tua tetap bisa mengasihi anaknya dengan agape. Meskipun mungkin ya tu anak-anak kami kepala batu, torokosik, durhaka asing anak apa bisa banget di kamar saya mau irakana torokosik mo. Tontong di pakaboro mau irakana. Tanda kumua po matua lang kalemi. Anak-anak tontong kibisang kamar saya tomatuan tamoy irakana. Mapa adi ipenanta sabak mungkin nasa abiangan ki. Tanda kumua po ngamatua langkaleta ku kamase tu papa aku mama aku mo irakana etong kumanedadi mali nasarak kitundo aku tapi nang laku kamasi mo irakana tang siele laku po papa kasih agape. Tontong kibisang pakaboro solata mo irakana mangkam po kada boko ki mangkam pa adik kiki mangkal lese-lese ki sia senga-sengana tontong di pakaboro mo irakana. Tanda kumua po ngamatua lang kaleta. Tontong ibisang pakaboro balintah mo irakana. Mbay na dem malem pakena ki malem pangambuni unteng kay kalo pangaluuna male jajan. Pamikoy mani manarabang tu pandita dong pokadi sabat apa nalami. Tanda puang matualang kaleta koyo di pakaboro orang muira kana mangkam berkhianat. Kan Allah begitu. Berapa kali dalam sehari seminggu kita berkhianat tapi Allah tetap mencintai dan mengasihi kita meskipun sebenarnya kita tidak layak lagi dikasihi. Tanda puang matualang kaleta. Hati-hati salah tafsir. Sudah kau main dako nako Pak Pendeta. Nako ni Pak Pendeta kumo muiri ipale na dem male melau salah. Nang lana pakaboro bangsa ki balinta muira kana dem mo male men salah mi male men salah dako salah tama to ya mo to na mendadi tanda 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Tapi ingat, kasih yang dimaksud adalah kasih yang agape tadi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita karena Ia telah mengaruniakan bagian dalam rohnya. Tadi ia tu kasih ulanganta, kasih tamuanta, kasih rampunanta solapuang, napo pembali ki mendadi susi kalena. Laku ala musulia te papa susiannya. Dianta si tamu puang, si sola ki puang, natarane ki puang, lana po pembali ki, lana uba ki susi kalena. Susi ni na papa susian, oto anggoro natangkena anggoro. Yohanes 55. Lalaka kila kotona na kita te tangkena mendadi buanggoro. Laka kila ko agape koyatula di pembuai buah agape. Kan tayo na bisa kumuha to anggoro to pongesu nala mendadi ki buah dengen.
Apa bahasa Indonesia itu dengan to? Yang nak kami rokok palopo biasa dipakai ma apogalu. Yang nak katapi apa bahasa Indonesia na? Masa akacapi. Oke. Napa pembalik itu kasiumpuran tasola puang, kita mesti dan harus berubah dalam iman bersama Tuhan. Maksudnya begini. Yang nade sitamu tahu diporai raka tangan diporai pasti na pengaruh itu pesi paranta. Satu, maafin na. Yang nasitamu kita tahu di Pakaboro, kalau kita berjumpa dengan orang yang sangat mengasihi atau sangat kita kasih, sangat kita cintai, itu bisa mengubah kita. Bisa. Sedangkan kesitamu ki cewek ta cowok ta balintara ka pasti membalik komi. Ya mau nadin istilah sangat mengura bucin, lah atau mengura. Ya nadin tahu di Pakaboro mintu apa di Pokada Nasang diturui sabak di Pakaboro salah sidik kirim kabar, chattingan, video call umba muni ndek nak banu padahal misalnya. Tanya pengalaman ku teh kurang iri. Kuala te Pak Pasusian numbar atau di sana. Kalau kita berjumpa dengan orang, pasti kita berubah. Berubah sikap kita. Pasti berubah. Pira-pira te Pak Pasusian. Kuseng aja te mitiro kalian mbak mini dah kok. Tadi kumua masai miki isium puang. Kupokada main aku mau yate tu puang. Na ya tu kapak batu saya tel jo limang kuda kok tu kita. Mbantara tu masai miki si kaloli puang si taranak puang membuah miki irakasia mbara kasus itu kasiumpuran tasialang kaleta tu puang. Den tu tahu susi teh bola pimpong teh. Siumpu puang si sola puang apa tepok bang ridoh tak ana mentama. Oh jadi tangak mito kumua ya tu puang matua langkale kumbai nasusi teh jongo bang rilu tu puang matua tak ana ponoi nak sabak anang abang ana ado tak ana tama itu penangku. Oh ngapen pisan toh maapen duan na den tu tahu si kaloli buang asusi teh batu salah batu. Oh. Lamu to daya, talan to daya, nukun to daya, te batu. Na kabu inasang tu mintu kalena jo salian payana dibakai te batu marangkelan nalu. Den tahu si sola puang lang kalena tu puang pasusi batu. Coba hari salian naponno itu daya payana dibuka tu penana haah. Marunaka-naka lalu. Dia mau kominde teh, domi pe Bali. Dia mau kominde teh, tangga kalian apa kami? Ma bentalun na den duka tu tahu si sola puang, lang kalian tu puang suste tallo tallo mamata teh dako panali puang na sule. Di parede si sola puang bukannya menjadi semakin mengasihi, semakin mencintai, tapi justru semakin membatu tu penanna. Maka rapis saria. Tak ana susi toke si sola ki puang. Tak ana laden bisa susi pimpong, tak ana laden susi batu, tak ada kan laden bisa la susi tal okuma memakar rapis salan nalu. Maafin apa ana? Ste wortel. Lamudu kaya pa malembeng bangari. Tontong bang saya ditiro kumua wortel. Maafin liman na. Ya matinina kapa. Narandang inasang lajon nasalian lalan nalu patontong bang saya ditiro patu kapa. Ya te tampakana. Mbatu susi di sanga langkaleta tupuang lami pemamingitongan susi te maafin nanana. Ya te tupuang amatua. Na yate kita golah garagai ki yante air gula iyan na digerok te yang tetap kelihatan adalah air ini, kita sudah tidak kelihatan. Itulah yang disebut Allah di dalam kita. Jadi ketika orang melihat kita, kita larut dengan Allah,
Allah lah, kasih Allah lah, cinta Allah lah, kuasa Allah lah yang dinyatakan dalam diri saudara-saudara. Kita tidak lagi kelihatan karena yang kelihatan adalah Allah di dalam kita. Bukan seperti yang 5 ini. Yaitu disanga puang ama tua lang kaleta. Kita bersama dengan Tuhan mendadi ki buan nanggoro, tapi ya tu garonto nanggoro, iya kita menjadi anggur, menjadi bersama dengan dia larut lang kaleta tupuang mentua. Kita semua mesti berubah dengan apa yang kita jalani sampai hari ini dalam kebersamaan dengan Allah. Sedangkan bersama dengan orang-orang yang kita kasih saja kan kita berbeda, berubah. Yang dulunya mungkin kita tidak mau cuek saja dan seterusnya, dalam berikutnya kita berubah. Misalnya biasa nolelian tahu yang namanya si cewek-cewek itu tahu lindu ya masolana ke kasihku ke manis cewek yang namang kamu kaki dan siku batu yang namanya si cewek-cewek teran sing kiki teman-teman tak si cewek tahu si cewek komia kan dem pendanian na pendeta tikurari baseta toraya ayat 2-nya kan na kompokade na gua tomatua matangkin komipia buda pakadake pamanarang tomanguras sondai na gua tomatua si cewek komipia buda patu jomlo. Yang mila macewek tongang komi, maco tong komi, tanya lah singgigi sama tua, sabak ya duka pisan. Tapi bergaullah dengan benar. Mau saya begini, yang tak si cewek tongang ki, pabuda katu tahu tetemo deng kutiroi. Namanya kelas 5 SD, na tulis mijo statusna. Selamat pagi mami, ondok le. Iya papi, aku bendok. Pabuda te tahu tetemo mani cewek na nakuami papi dan mami. Mang kasih bali to pipa melayang. Kita mesti berubah. Bahwa kita berubah bukan karena kita punya kepentingan, kita berubah karena kita punya harapan, kita berubah karena kita punya supaya, atau karena kita berubah meskipun kita mestinya tahu bahwa itulah yang terbaik. Allah berdiam di dalam diri kita. Berarti bahwa yang harus menjadi pancaran sinar kita seperti tadi, pokok anggur dan anggur yang orang lihat adalah Allah, karya Allah, kuasa Allah dan kasih Allah. Itulah yang disebut Allah di dalam kita, karena kita menjadi agen Allah. Yang kata Paulus, mendadiki sura-sura anak Kristus tulana basa siana pomala di isanganna. Napasaki komi puang tontong komi siria kamarampasan. Amin. May komita tamat turapa mananungan. Ta kilalala itu allo pura di boko kumua. Pira mora tuat tulan pangareken atau lino dini lolangi tekatuan. Mbay nama 10 tahun mo. Pa umba mora susitu kadi pembalian tah dia olona puang. Membali mikira kasusi kuasan na puang susi pasakena susi agan puang kamaseki susi duka morakatotu pak kamaseta lakomintu tau toy manda ilan kapatongan nami kumwadem puang matua kuasan na lampe na masallo tontong sikaloliran komi kiallo siake bongi daumi tampe tu kapatonganan daw misalai itu penanna tontong kami napasambuan saya lakona tapataru pitiatu rapa amananungan tapi rangitu pa apudian ulunna toma bulololong.
puak susi buntutang tidendot batasae lakona susi dukamo iya tu puak mulambui tauna batasae lakona Tapakendek itu pas sembahyang ombe kido surga. Ombe kido surga kipalaku na dipakala abi itu sangami. Anna patalo parentami nada di pak poreami lantilino susi do surga. Bengkan ni silasanna laki kanda waluyete siapa ade itu salah budangki susi kami pagari salana to kasalan lako kaleki. Siada ami lorang kan diroso sang adina rinding palakan dan arandangkan dia tabelitu. Bila nakamu untuk nempui perintah, sia kapaan, sia kamalabiran, saya lakona. Amin. Kombongan masalah na puang. Nalambi muatuna tula unsorong ki tanda kurean sumangata. Ia tu lamendadi garontona kadana puang diala lan mai Pak Pudian 22 ayat 26 sialako 27. Lumati kalemi tu kapak pudiangku lan lu kombongan kalua sia ia tu pangalanangku laku paleso dio tingayona tu ungkataku puang. Ia tu to umpamadiongan penana laku mande sadiana sia mintu to undaka puang la umpudi. Sangapoy anapaya tu sumangami tontong saya lakona. Tamenani den raka kamorianmu la membali. La membali lan katoa
Paisanmu malutemu siapa porayamu karitutui den raka kamorayamu la membali lan katoamu daamu tontong nalakai tu akan natelino baliko diona adi baruan penamu toroan misamu sia kasih ulangan barang apa marupa doi sia toroan nata gadut tui den raga kamorayamu la membali lan katoamu daamu tontong nalakai tu akan natelino baliko tiona tadi baruan penamu akan patangaran siaka biasamu buangan kada penggauran sia saburan ada pemarangan den raga kamorayamu la membali lan katoamu daamu tontong nalakai tu akan natelino baliko diona kadi baruan penamu pemalaran kale siolanan kakinan latanan nung tupa porayan sundun na puang tapang kei den raga kamorayamu la membali lan katoamu daamu tontong nalakai tu akan natelino membaliko diona tadi baruan penamu akan katoamu sia kasih pulungan paisanmu malutemu siapa porayamu karitutui den raka kamorayamu la membali lan katoamu daamu tontong nalakai tu akan natelino baliko diona kadi baruan penamu toroan misamu sia kasih ulangan barang apa marupa doi sia toroan nata kadut tui den raka kamorayamu la membali lan katoamu daamu tontong nalak
tu agana elino membaliko diomai tadi batuan penamu agan patangaran siaga biasamu buangan kada penggauran siasa buran ada pemarangan den raga kamorayamu la membali lan katuamu damu tonton nalakai tu agana telino alikodona kadi baruan penamu pemalaran kale siolanan kakinan latanan num paporayan sundun na puang tapang kei raka kamorayanmu la membali lan katuanmu damu tonton nalakai tu agana terimo. Hubungan salok na puang ta pakendek pangando lendui pas sembayang sama lele ta sembayang kure sumanga o ambe desruga mangkamo kami benat tu meloh kini unnanung tu kada madatu mangkamo kami adai den nau pa opuang kipogaukan itu kadami lamen dadi kasabian kapatonganan kumua kamu lan kaleki sialan kan kalemi di pakalabi itu sangami kipanganduan tumintu petambaki pas nangkid lante atu laki patu lako sangaminggu opuang bengkan kakinan kamalagalagaran batang kale na ya tumintu pas sanangki ki pana tak situru kakinan pak kamasemi ki pas sambayangan tumintu rapu la anak la tomatua lah kasiuluran no puang mambela mendapi lan pantan pasananna pada kan lami taranak den no pak kipogaukan itu mintu pasanangki na pamalabi sangami mintu kan tumak dirento temo pada dentu ranungki pada dentu agan magasa na pumabanda penangki siapa tangarangki mangandokan mati kalemi den no pak mi bengkan lalam melo kiolay itu mintu na pumabanda na penangki siya tangaki kitasu ki pada pakalabi komi kumua nang tontong kami kamasian kamatotoran ulendu imintu tengkana katuan tu tontong si sonda si tuka urampoikan kyallo sekebongi kipas sambayangan tu mintu pak kamayan tu ladi pegau lakote sangaminggu opuang pasake deno panati pana ta melo pira-pira tu sang silurangki lampalua agan kamalaman batang kale den tun tarima pak dampian di lubanua padendu katun tarima pak dampian di lubanua pak dampian taranak kyo puang deno pak na pisan natu na maleke empataru katuan na apa nang laki patongan kumua mintu kan tudal na agan kamalamban batang kali tontong duga kami pasiria kamarampasan ki pas sambayangan tu sang sudurang kitu untamui Allah kadadian ladiona kadadian rampanang kapak deno pak mi ponno itu kaparanwanan na kumua mintu atu tupurana bokok lamin dadi misa kasabian kapotonganan sia kamatotoran lompataru mintu katuan teatu lanapatu kipas sambayangan tu sang silurang kilalu agan kamabandaran belana kamatian salamisa sang silurang kitu kitanden na puang pasal ce mangkami kabi ampang tu silu kaboro den no pa opuang mi pamatan itu penanna ulendu ikuasa penama sallo la mi kulambu taruno den no pa na itu mintu
kasih tamuan na lamenda di misa agan pa apakatana pataru mintu katuan na sitaru na upuang tontong duka kisorongan mati Allah malabi mi kipas sambayangan tu mintu pak kamayan lan Pulau Jawa wilayah sia sinode den no pa upuang na tipana ta meloh ya teme mintu to mi ben pasanan lan te kombongan la pandita soladuai la penatua diaken sia teme ben pasanan lalu oige panitia sia mintu temai toma dia malalu gereja opuang ben ni kakinan na pana ta mintu tu pasanan na situru kamasokanan mama semi den natula dipatu teh yaitu Pak Pendeta Amos lan tarima Pak Adampian lan pirang-pirang alo la dipatu den no pa opuang mi bungka lalam meloh na oleh tu Pak Adampian situru kamasokanan mama semi kipas sambayangan tom aparenta ki tontong ben ni kakinan tontong pa kipas sambayangan tero pu corona den no pa opuang mi soroi naki tontong duka matangkin kumua ya temin tua gandadi lamini misa nadaikan kumua la tontong kan raka usat tuang komi mendadi tope tilindungan ki ya raka naki patige ka amatu pentilindungan ki ulendui kamanarangan na tolino panangalami kamasian kan kakinan kapatonganan deno pa na te na leluk tu kapatonganan ki membali umbali-bali komi opuang ki pas sambayangan dako ki upi te kami nembang ki lampataru kang katuang ki deno pa kiram pamarampa di luto ngambano si misa empu di pakala abi komi tarima mi te pangandoki opuang te balimi belanna ya tumintu na te ki penggaronto lan sangan anak mi Yesus Kristus ia mau puang sia juru salama na katuang ki amin. Kumbongan salo na puang may komita bendan. Tatarima itu peturona katuan baru. Ia keden tau maaka dan akua ku kamasay itu puang ama tua apa ung kabiri isiluna tau iya to mo orang belan na iya tu to tae na pakaboro siluna tu natirona mo lako tae na kulay na kamasay itu puang ama tua tu tangan natiro lako amin napasake mo puang. Napasake mo puang tontong salako na tutang ludio may telino ten molan tenangku mo'y nabuda susah na toroy mo kamarampasan sana pangaluna
malemo kami pataru ite katuan pak kamasen na puang latontong kami untemanda itu kadan namang kami rangi pamanasa itu kamalabiran na puang lan mintu sulapa katuami mi tarima tu pasakke na puang mora umpasakke komi sia ungkatirinai komi na puang mora umparangi komi lindona sia ungkaturui komi na puang mora umpatiruang komi lindo masokanna sia umpasiria komi kamarampasan. Gombong masalok na pong matua, may komita pemaatan penanta tarima pite penekanan warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Selamat datang kepada ibu bapak saudara dan saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan warga jemaat Kramat. Jika membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Tommy yang telah memimpin kita dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam setiap pelayanan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan di mana semua yang telah melayani pada hari ini, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati di dalam setiap pelayanan. Bagi kita semua, kami selalu mengingatkan untuk kita melakukan prokes, protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Warta selanjutnya dari Komisi Ibadah dan Liturgi. Bagi warga jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga, syukuran, harap lapor ke TU gereja atau ketua sektor, masing-masing sektor atau majelis. Mau ibadah keluarga melalui pendeta atau majelis, datang ke rumah atau melalui som. Warta selanjutnya dari Komisi PWG. Pembukaan kelas katekisasi untuk tahun 2021 telah ditutup dan pembelajaran katekisasi berlangsung setiap hari Sabtu jam 10 WIB. Wajib diikuti semua peserta katekisasi dan mohon pendampingan dari orang tua yang telah mendaftar, yaitu Nadia Thomas, Andri, Ratu Ayu Manurung, Delon Oktrinus, Kesia Kinaya, Chelsea Payung, Yohanes Mike R. Subangkit, Jos Frederick Irawadi, Amanda Devina Lapu, Gabriel Jericho Perante, Gabriela
Kesia Payangan, Standin Tolanda, Pito Santo, Valentino Kendenan, Denny, Antonius Padali, Febrio Asahi Putra Tungga. Baptisan Kudus dan Peneguhan Sidi. Pelaksanaan sakramen baptisan kudus, dalam hal ini baptisan dewasa, dan peneguhan sidi akan diadakan pada ibadah Minggu tanggal 9 Mei 2021 jam 9.30 WIB. Baptis dewasa atas nama Miftahul Anip dan peneguhan sidi atas nama Adam Rizky Nugroho. Mohon dukungan doa dari semua warga jemaat. Ibadah PWGT. Ibadah PWGT secara virtual akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Mei 2021 yang bertugas ibadah dari PWGT sektor Sukapura dan Bekasi. Pelayan firman Nyonya Nolina Tandiarang. Demikian untuk diketahui. Berita selanjutnya adalah berita sakit. Sesuai yang didoakan oleh Bapak Pendeta tadi, orang tua kita, saudara kita, dan ada juga dalam warta jemaat, kita bantu dalam doa, baik yang dirawat di rumah atau yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita juga tetap mendukung saudara-saudara kita yang dalam seminggu ke depan ini menemui pertambahan usia. Mungkin juga ada yang ulang tahun pernikahan. Syukur kenaikan jabatan mungkin. Kita selalu mendukung saudara-saudara kita dalam doa. Ramporan dan motu kami nombanta siaupu motu kasih rampunanta lante allo mangka di basai suru tu tanai menomba lako puang totu mampata. Mai mo komi tatontong si pakilala, tatontong si angkaran, si kadamak lan puang Yesu, tapudi puang lamay nanian kombongan taluratu 50-anan ang kamisa asala kodua, reso komi lan Yesu. Taben dan solanasan. Reso komi lan Yesu jadi komi tamna nanung itu kadana ami pengkaulai. Reso komi lan Yesu satuan ni kuasana nangiamo ototongan nang kita tangkena. Kita tuna potangge nang lamen buaki ketontong kitumanan reso lan kalena tareso lan Yesu pangke bisangana lan manna batang kalena lempang tu katua.
kombong masalok na puang matua. Salama allo minggu lako kita solanasang puang matua tontong umpas sakeke. Amin. Tidak salah aku Nina atau pun nak. Aduh. Kalimatnya salah saya menyebutkan itu.